Uting shop bapau nambha jong ke Punjab udip sidhu ula Khlad no manha ke sengi baar kabalalong ha ka khatsan tarik jong benai rempang hadian ke jingja accident kali ke besyirkai ha ke ba kali jong uni uting shop Jingiatyngkhuh bat ke Trok kani ke jingja kelaja ha ke por kumba prashteng janmit ha ke surok ba jong ke menesar palwal ha Haryana ke bahab ha ke district Sonipat hajan ke Khaput Singhu Uniu ting shop ula Khlad no hakalinti banlit Rasha hospital. Kat kum gi khubor bala yok lum jing tip la yathu baka Baieid jong u karina rai kadan hapok ka kali bat kalalat im na kadaw ke airbag. Kat kum ke Jingiatyngkhuh jong ki pulit la ong ba karina kala syong hakaliang kadiang jong ketika kali ke bajulor malumala. Hadien ke Jingiatyngkhuh ke plal air ke badan hakaliang jong karina kala ple mar bat pelat im ya na lor karina ka dengru u seatbelt. Hak Baieid bakani ke jingja ke besngausi na kaliang menteri rangba jong ke jilla Punjab. Habaya keren bat kini ke jingja ke besngausi na kaliang menteri rangba jong ke jilla Punjab. Ulaong ngasngausi kthang ban yok sngawi kini ke jingja ha ke bangila du no uting shop ubadan sap jong kari. Bat ulalong ru unong tre man sngaw baha ke emlang sa lang udip sidhu. Ki jing mo jing perkhat be ki jingdwai ki jonga ki long lambat ke tei ke long yeng long sem bat ki nong kersan. Udip sidhu lalong nong tre seng bhalang hadin belami khubor mencem snang baula syakem halor ke jingdan bentar jung u ha ke jingekhi ha Redford ka balalong ha ka arphun reu tarik jong benai kelalingkot ha ke por be khi ki nong rap